Khnang ban la ban weng no ya bon ki jing e ba ki pat ba ki mar hakathan sning ka no trap achik national movement nari bhoi district hine ka sngi klalet ban kendo yu menteri ki kampo yang ka jelau ba lakmen rumboi ban kerpa de ka sarkar ban kentiu kerdan noi ka sning police outpost shak police station habakran hiklat pathai khubor u president ka seng u ba pateng mirsing ulaong ban kaliang menteri ula kular ban bishar bania halor kani Minister yang kesini nak kalian juga Kajana Brebes District, nak kalian dungi Yuan berkendu bandawa na Home Minister, ban nak government, kemudian ban upgrade ya ka sning outpost, ban upgrade masih ka police station. Mat nak kalian kaseng nyoi kajinglong diman, juga sning mentah kemudian kawai nagi sentar po riboy. Te nyoi ba ka population ka ba ketika outpost kan chat kapoi hadu ndrup wajar. But islong ke bakentrup ke pai hadu sampo tuli islong tengi nila idon kam but upgrade no ya ketika outpost syaka police station nomor ke sning kadeka sen kadeka wei lagi sentar kaba dipai ba kilek kiwan ma po kadong riboy ke dumi tena kale ka seng ni penpau syaka sarkar but kamtam ya ihu minister ba ini sni ho ni ai kuble ya iba ilai ka asuram na kata kabaidai bet kadeka kam tengi ni scam ke e ba ila kula rahmat ni keseng ngit makakam kan saurong kenang bagajing sup kanwan ya upai ba no song jong ka sning ni bro kawai mario i sibun kijing e ilap ba teng kumban su adum sah ba don kijing tuing jenjara po riam sning kan apo gi biar service kaing kala ingkong kadaw kalong ba tangga outpost kan no e gila kawai bangio i ba kiman power kiduna ka outpost te kuntala dot kam kerki ya kana outpost ban upgrade no syaka police station te nagale ka seng kanungkut te matasngi nginang ya buddin ni kana kam halu bakan urlong bangi kwa ai ba hinyo ya ka police station hate po muslim